Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. Danas igramo Minecraft mod review. Furniture mod je u pitanju i samo čas čujete, jer bovu poznaju, da? Sad ću to da sredim, samo čas. Dolazim uskoro. Pokazao sam. Znači možemo lepo da nastavimo. Ovo je Furniture mod, kao što možete da pretpostavite. Za početak je kupatilo, ovo je zvono. Znači vidite. Imamo kabinet, ne znam šta tu može da se stavi pošto većinu stvari ne mogu. Bird batch, ne znam za šta služi, verovatno za dekoraciju, ali verovatno za nešto služi. Ovdje ništa ne trebate raditi, samo kliknete i voda ide, vi se kao fora tuširate. Tu treba da bude voda ispod njega, znači ovako, sad ću pokazati. Sad iskopate 4, ovako. I sad tu stavite vodu i ovdje stavite vodu, pa ovo zatrpate. I bit će ekstra, samo da uzem. I onda će ta tek da vam radi. Imamo i kadu i WC šolju, znači tu treba tako. Ispod kadu isto tako da uradite. I česmu, ispod česmu isto tako da uradite, znači stavite ispod, zašto sam uzela na mjesto. Ovo nije iz ovog moda, imam dosta drugih modova ovdje trenutno. Tako da ovo nije iz tog moda, ali ovo jeste. Za početak imamo ovo, da sednemo, imamo, samo bacite, evo bacit ću jednu, ne to mi je hrana, bacit ću ovo. I kad sve to napunite idete empty i nestane. Onda tu je televizor. Znači vidite i radio. Znači vidite i sad shift, desni klik i ugasi se. Sad imamo ovo, znači to je empty person, ali kad ga srušite dobijete ovo. Ovo nije iz tog moda, ali iz drugog je. To ne znam kako se craftuje, ali tako uzimate. Jelku ne znam kako se craftuje, verovatno to ne može se craftuje. Tako da možete to da uradite. To pakujete tu. Evo, na primjer, meni je taj paketić u ruci, kliknem desni klik u vazduh i iteme koje trebam tu da stavim. Stavim ih, znači 4 mjesta idemo wrap i wraped preset piše i stavite ga. I onaj koga sruši pisat će Merry Christmas from Hacker, to jest vaš nickname, ne za hacker, nego vaš nickname će da piše. Sad ćeš ti imamo je plate, tu stavite hranu, evo. I vidite, ništa specijalno. Desni klik uzmete, desni klik stavite. Sljedeće je cup. Stolice imate i sto normalno, a oni se craftuju ovako. Sam što ovdje imam recept, a ne veze. Uzet ćete ovaj kao crafting table, tu i ovdje jedno, pa onda tu, pa tu i ovdje jedno i to je stolica. Stoje tuk i tuk. Tako ćete da stavite i dobijete jedno ovakvo, bez ovih drugih nego jedno takvo. I naradite ih tako, tu su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 su tu. Ovo je kameno, isto tako samo kameno. I ovdje stavljaju se cookiesi, oni kolači, njih tu stavite. I tako će vam tu da vam sede. Ovo je blender i napravit ćemo za početak energetski napitak. Evo kako se on pravi. 8 redstone, fur charge i 16 sugara. Sad to stavite, stavite to. Sve lepo i sad shift i desni klik. To se napravi. Sad uzmete čašu. Ok. I energetski napitak. Sad shift i desni klik na 100 i postaviti. Ne mora na 100, bilo što je, može se postaviti bilo gdje. Ali mora shift. Ovdje je za hleb. Nisam uzeo hleb, samo čas. What? Oh, god damn it. Sad ću da uzmem bread.
O, nula. Ok, uzmemo nož, postavite na ovo to, ne znam kako se craftuje, ali dobra, i imate breed slice, onda uzmete dva put kliknete i stavite tako, kliknete shift desni klik, sad se to pravi, sad čekate malo, to će da iskočiš samo. 3, 2, 1, ajde. 3, 2, 1, evo ga. Izgledalo je cool, pošto sam puknetao se prstima, puknetao, oh my god, kako je to reč? Stavite to, kliknite start, ali ne mora to, ne znam šta se stavi, ali dobro. Ne znam šta, ali dobro, ovdje uzmemo, stavite, mora da se napuni tako. Ovdje stavite 4, ovdje stavite 7, ovdje 1, 2, ovdje 1, 2, 3, 4, 5, ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, sad nisam vidio koliko, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, joj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ajde. Vjerojatno mora ceo stack. Nemam pojma, nemam pojma, ceo stack vjerojatno treba da stavi. Ali nije bitno. Ovo može da se baci tako da tu ćemo da ga stavimo. Imate napravite freight crash, evo ga freight crash tu, samo skinete i pijete, ovako. Vidite i možete da popijete kad ste gladni. Ovdje je printer, stavite ovaj ink cartridge, ovdje stavite knjige enchanted book, rapid book onako i tako možete da enchantujete umjesto crafting table, da napravite te što enchantujete sa tih knjiga preko nakovanja, te knjige možete tu napraviti. Tako da možete i imate ovo, imate cooked flash i flash. Sad uzet ćete flash, stavit ćete cooling pack tu, to znači, ja mislim smrznuto spakovanje, ne znam, tako nešto. Tu ćete da uzmete, samo čas, i uzet ćete ovaj, rotted flash. Tako da, ne to. Da, ljudi, ovdje je bio moj čale. Jel cijelo vreme ovo snimalo? Došao je da jede ovo, kako se zove, mandarinu, da. Pa sam čekao da je oljuš i lepa i da ode odavde. Ok, uzmemo sad rotted flash i vidite, to se pretvara u flash. A onda vidite taj flash. Sam čas. Stack ovih ćemo da pretvorimo u taj flash ili jednostavno uzmemo ovako, da. Šta ćeš? Kad je try loop, ovaj flash bacimo, red flash bacimo, ovaj flash bacimo i ovaj flash. Uzmete sve to, bum, 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 bum. I vidite, pravi se samo game mod 0. Aha. Tako je. I sad se to peče i napravi se cooked flash. Ajde. Ajde. Aj pošto čovječe snijem klip, jebate će mi ovdje vreme 10 minuta, samo mogu snijam na Bandicam, brate. Ko se to svađa napolje? Ma nemojte ja sad tam dođem, sad ću vidjet. Jebote, ovo tako dugo traje, jebote. Ne znam. Uglavnom, sad imamo ovo, tu stavite, stvari šta god. Ovo možete da palite i gasite ovako. Dung, 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 dung. Zavljeno je. Ok, ja mislim da je to to. Ding dong. O, nisam pokazao.